uNkulunkulu athi angikusho Matthew chapter 14 siqale ku verse 28. Funda sine 28. uPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. 29. Wayesethi woza, wehlake uPetro emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. 30. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. 31. ngiyabonga imalapho sine le ndaba siyayazi, abazalwane abaningi bayazi le ndaba, indaba eyenzeka. Angazi ukuthi kungani le ndaba ingekho ku Guinness Book of Records, ngoba phela i Guinness Book of Records angithi la kunemangaliso khona ezake zenzeka ngezathu ezahlukene, kodwa ayikho le ndaba khona. Why? Funda ngale lesingisi ungathi ngiyakuvalela sengiyagijima. Verse 28. Peter replied to him, Lord, if it is really you, command me to come to you on the water. Verse 29. He said, Come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the effect of the wind, he was frightened and he began to sink. And he cried out, Lord, save me. Bangixoleleka abashumayeli ngoba ngizokusho le ndaba yabo. Ngiyazi ukuthi bayadlisa ngale ndaba abashumayeli abathize bakhuluma indaba zabo abasuke beyikhuluma ezizonyakazisa abantu bayizwe kahle le ndaba. Lalela nansi into uNkulunkulu athi angisho ke. Uma uJesu wayenabafundi bakhe nesixuku ngaphesheya komfula, usethi uJesu hambani mina ngihambisa ixuku. Ilapho la iqala khona, ngoba uzobuza ukuthi uzabonakala esehamba phezu kwamanzi nje wayephakamisa yini? Cha, base behambile laba bahamba lithi izwi lenkosi, umkhumbi wahamba ama-stadio, angazi kama-stadio noma amamitha yini ngalesa sikhathi, ambala impela ungena olwandle. Ngesikhathi kwenzeka, you can imagine ngokwakho ukuthi indawo engakanani, ngoba uJesu ngesikhathi behamba wahlala nesixuku wabahambisa laba besixuku, wayeseyakhuphuka wayentabeni wayokhuleka. Bayahamba laba, uhambisa ixuku, bayahamba ngomkhumbi, uyakhuphuka uyokhuleka, bayahamba ngomkhumbi. Kusikuthi usungenile mhlawumbe more than a kilometer, umkhumbi ususemanzini, usolwandle, useyehla kuJesu, ujaha labantu ngoba bahamba naye. Siyahamba thina ngokukholwa yethu, futhi siyalizwa izwi lakhe, uyasonda umalusi siyamazi. Nansi indaba lithi izwi lenkosi ngesikhathi eqhamuka kukhona into eyayenzeka emkhunjini. Base beqalile laba betatazeliswa yimoya yasolwandle. Le mimoya ibafika uJesu akekho. Lalelisisa le ndaba, uJesu bamshiye ngaphesheya, bangena olwandle ngemvume yakhe uJesu. Kodwa ngesikhathi bengena, izimpi zasolwandle azisho ukuthi nina nila ngemvume kaJesu, ziyabanyakazisa ngesikhathi uJesu engakafiki. Eqhamuka ingonyama yomndeni kaJuda, iwundlu
lithi izwi lenkosi ngethathi eqhamuka uJesu behlelwa ukwesaba babona into abangakaze bayibona. Lo muntu uyahamba angithi kuyabhukuda olwandle, kuyahanjwa olwandle, kodwa indlela yokuhamba olwandle you have to swim ukuze uhambe. Uzifanisa wena nenhlanzi okuyiyona ehamba emanzini. Inhlanzi ngesikhathi iswima kuthiwa nayo ihamba, kodwa umuntu uyabhukuda emanzini uma ehamba. Manje baxakwa nawo umuntu uhamba phezu kwamanzi, besaqakwe yilokho uthi hayi ningasabi yimi. Halela uPetro uthi hayi uma kuwena Nkosi ngibize ngihambe phezu kwamanzi. Babekuphi abanye abafundi? Babekuphi abanye ayenabo emkhunjini? Babekhona. Lithi izwi lenkosi babona uJesu besaba, kodwa munye othi uma kuwena Nkosi isho ngezwi ngihambe phezu kwamanzi. Uthi uJesu yebo woza. Lithi izwi lenkosi wehle emkhunjini uyongena emanzini, hayi ngoba edayiva, uthi uyongena emanzini ngoba eyohamba phezu kwamanzi, ngoba ubizwa uSomandla okwazi ukuhamba phezu kwamanzi. Uma uJesu efika empilweni yomuntu uveza izinto ezingakaze zibonakale, kodwa kubiza ukuthi umuntu akavume athi uma kuyiwena Nkosi yisho. Tholakala khona amadoda athi ngiyamuzwa uJesu, athi amadoda mayenewoleta equmbile akuthiwa hayi akusebona o-SD kodwa sekuwosuka daddy. Kube khona amadoda athi ukhona owafika empilweni yami wenza ukuthi ngingenzi okwenziwa abanjengami, wenza ukuthi ngingahambi njengoba behamba. Uma kuwena Nkosi isho ngezwi ngihambe phezu kwamanzi. Lalela-ke, washo uJesu uPetro, he is the only one except uJesu. uPetro is the only person owahamba phezu kwamanzi on record. Lalela, kwahamba uPetro, uthe sahamba kwavuka ukuthi uPetro lo hamba phezu kwamanzi. Zamuza izinto ukuthi ngabe usindiswe ngempela la. Washeshe washo wathi awuthintisi. Have you seen this? How nice is it in your eyes? Sathi mase simusa watatazela. Lalela, imimoya ikhona yonke indawo, awuzuhamba kuba freeway, kodwa ku freeway kuzokhamba abafuna imfuno bajikijela amatshe ku freeway. Kubiza ukuthi wena ubizwa ubani. Uthi kuPetro, lithi izwi lenkosi, uthe ngalesikhathi iqhamuka izinto warealize ukuthi hayibo ngihamba emhlabeni ongahanjwa kuwona. Wathi ngesikhathi eshona phansi inhlanhla yakhe kwenzeka konke lokhu, inkosi uSomandla iseduze kwakhe. Uthi hawu Nkosi yami, uJesu waphakamisa isandla waseyamama. Uthi wena nokholo omncinyane zingakanani ivangeli lethu lihle futhi liyabakhipha abantu emanyaleni, bayaphuma abantu emanyaleni, abese yaqhamuka esegqoka isudu amanyala. Bangawaboni yini edala bangawaboni, yini edala bangasizakali ukuthi sebehamba bodwa. uJesu akasekho. Ngikutshela indaba zakho, uJesu uyasala
wasala ngisho kuMaria benoJoseph bathi behamba nengane kanti ingane isisele ukusala kaJesu akubizi uvela sala uJesu ahamba umuntu asala uJesu ahambe kodwa umuntu inkingi lapho ukuthi umuntu ohamba naye uyaqonda ukuthi kuzofika izimo engingeke ngikwazi ukuzimela ngingedwa kodwa kuzomela ngigibele kuye uJesu abese yangwelisa yambuza phela imoya iyamazi uPetro lelele uyazi lapha lomgwaqo wasekhaya wazi igama lawo ngoba kunamagama amasha thina sikhulungekho uthi uyakwazi ngale kwaphiko 2 imigwaqo yalapha niyangazi ngalesikhathi sengikholwa ngithi inkosi uJesu ngisizile kuqhamuka umuntu emgwaqeni engaziyo athi ayibonge ngempela hawu kanti nawe uma uhamba wedwa siyaqalaza ukuthi usiphi ukuthi bengiphelezela laba kuyingozi ukuhamba uJesu sekusizile kuyabiza ukuphuma kubantu uPetru waphuma emkhunjini wadela ukufa ngenxa yokuthi ebizwe uJesu wenza into engakaze asayibona yazwa uhluleka ngento wake wayibona ngimi lapha phambi kwakho ngiyakutshela ukuthi insizwa iyasinda ezonweni zibe indoda kodwa uyahluleka wena to do something on an example ongayoyibuza uthi uma kunje kuba njani uPetru uthi hayi Nkosi uma kuhuwe isho ngizosuka kwi-comfort zone ngize kuwe asikijini 2 Corinthians chapter 12 verse 7 ngikusize kancane bese siyahamba ngegama lenkosi uJesu baseKorinte besibili chapter 12 umfundele from verse 7 ngalokho ukuze lingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa iva enyameni ingelosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngiyabonga ke Ntombazana. Ndiyayizwa le ndaba awusho yale lakhe elifundile uthi lithini? 7. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Lalelake, okay. Sithola manje uPaul, angithi niyamazi uPaul. uPaul lo kwakuSawuli sengisiza wena ongalifundi iBhayibheli. uSawuli lo washawa umbani niyamkhumbula eshawa ubani. Lalela lo muntu washawa umbani kwakuyisifundiswa isazi imithetho. iJuda lokuzalwa akathengwanga ekubeni iJuda. Uyena lo esimthola ekhuluma manje. Uthi uPauli ngabekwa iva enyameni yami ukuze ngingaphakami. Phinda futhi ngalelizwe. Ngalokho ukuze lingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo. Imake Ntombi yami. Abantu banamhlanje banezambulo. Hayi banezambulo Nkosi yami. Athi ngembulelo mina ababushelembe. Ngiphethe into zabantu yangibambezela ngilokhu ngihleli phansi. Ngifuna ukuphuma, ngiyasindwa ngiyansintitheka into zabantu. Kodwa manje isimanga lezi zinto zabantu ufuna ukuzoshera la lezi zinto zabantu. Bangakanani kaMax abantu?
kangisho kaMax ningasemlazi ngakithi angifune kuthiwe ngishabaya amathaveni engingawazi cha kaMax kunendawo enkulu kwakuyiring lapha kujika amabhasi so iparking inqwaba kupakwa khona bayapaka behle mabehla 2x2 bayehla bayongena kaMax bayodla inyama bayodakwa benza yonke into kaMax nazi izinto zabantu kodwa nabo begcwele kaMax uhleli la wena awunazi izambulo lalelani uPaul wasizwa ngifuna usizakale uma uJesu esemkhiphile umuntu kunezinto amsebenza ngazo sithola le ndoda faka upause lezinto okusetshenzwa ngazo kodwa sithola le ndoda isisebenzile njengoba ku 2 Corinthians uqale kwabaseRoma niyabona izahluko ukuthi ziningi kangakanani esebenze emabandleni uNkulunkulu enzima ngaliso ngoPaul uPaul wabhala incwadi eziningi kunabo bonke abapostoli and yet yena akakaza ahlale noJesu babonana esemshango umbani ethi umhluphelana akamazi ngamehlo enyama ukuthi babambane baxhawulane njengoba mabehleli phansi bekhuluma athi uPetro sasambe naye ngamthembisa ukuthi mina angeke ngeke ngivume bambethele yakhumbula uPetro athi hayi wena uyophika iqhude lingakakhali kathathu babehamba naye uyamazi uJesu uyamazi kwakuthi uma ephuza amanzi eglasini uyisha one time noma ufika ephuze aphumule uPaul akakwazi lokho kodwa yonke into uNkulunkulu uyilethe kuye ngokwambula esebenza ngokwambulelo somandla umsebenzi okumele wenze uma seqhubeka esebenza bese kuyavuka ukuthi kwakuSawulo before abe uPaul phela ukuphakama kona kwasezulwini ukuphakama kwakubo kaSawulo akona kwakubo kaPaul because uPaul wasezulwini uSawulo wasemhlabeni manje ngesikhathi kuvuka ukuthi phela inkunzi malanga kwakuSawulo uthi kuvuka uSawulo ubona uPaul esenezambulo la manje sengakwazi ukuzinweba khona asikuthi ngonyama yomndeni kaJuda iwundlu nenzalo impande kaDavide ihlakaniphile uma embizile umuntu uyamkhipha ngama-resources azowadinga endleleni wena uyahamba wena kodwa ngikwazi ukuthi uhamba kanjani ngoba ubuye overlook kwaJesu lo wakusiza uthi kasibuyele kuPaul uthi kuPaul ngabekwa iva enyameni yami ukuze ngingaphakami ake sibuke iva uma ubuka iva vula wena wedwa sine hayi kude uhlehlela ku level ufunde nje noma uverse 26 no27 kuphela khona lapho sibuke kancane leliva nangisekuhambeni kaningi nasezingozini zemifula nasezingozini zabaphangi nasezingozini kwabakithi nasezingozini kwabezizwe nasezingozini emzini nasezingozini ehlane nasezingozini elwandle nasezingozini kubazalwane bamanga ngokukhandleka nangokukhathazeka kaningi ngokuqwasha ebusuku ngokulamba nangokoma kaningi ngokuzila ukudla nasemakhazeni nangokuhambaze ngiyabonga sine nizwile ukuthi la kubalwe yonke iva leli ngilibala uma sibheka siyayisithathe sisummarize le ndaba
sibuke iva elilodwa iblindness eyafika kuPaul ngesikhathi eshintshwa ekube from Saul to Paul. Niyakhumbula ngesikhathi ebanekwa umbani kwacima ibani wangabe sabona kwaze kwathiwa kahamba eKananiya emva kwensuku ezintathu ambeka isandla abuyiselwe ukubona kwakhe. Niyakhumbula leyo ndaba? That's another thorn uPaul ayenayo. This one is a physical one, okay, but the other ones awekho physical no ayisifo esithize. Waboshwa kaningi kwenzeka lokhu naye walimala nomkhumbi kanjani uthi wahlala nomkhumbi olwadle ubala zonke izinto ezenzekile kuye. Kodwa lalela ke uthi ngabe kwakive enyameni yami ukuze mina ngingaphakami. Zonke lezi zinto kuba zenzekanga kuPaul esenezambule ezingaka ucabanga ukuthi ukhona wayengamthinta. Maybe naye wayengasho athi uzokhuphuka nentabeni enhlambakazi andise because unamandla. But uNkulunkulu ehlakaniphile ngesihawu sakhe wasebeka iva libekelweni, iva libekela ukuthi from time to time sezenzekile izinto abeseyakhumbula ukuthi ngumuntu. Awu Nkosi Jesu, naba Nkosi Jesu, naba sebengisukela Nkosi Jesu, akhumbula ukuthi amandla anawo isosi yawo ayikhamuki kuye kodwa ikhamuka kuSomandla. Ngoba ingozi ekhona lalelake uthi yena nganikwa ngithi usho kanjalo sine uverse 7 ngokhandleka cha u12 uverse 7 ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa iva enyameni. Yeah, imalapho iva alisifikelanga uthi uqhubeka uthi wanikwa bani kunanengelosi kaSathane. Ingelosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Uyakwazi ukumukula, uyakwazi ukumukula abanye imbibizane abomosha umuntu kanje umshaya ngembibizane bathi imbibizane iyacasula. Thina nje sakhulele lokushini umafana mabefuna ukugcwalisela ulokuthi uyaqoqa bavele bakuthi nje noma bakuthi imbibi ngembibizane. Ngifuna sibone le ndaba uthi wanikwa iva enyameni uthi ingilosi kaSathane yamukula. Hawu ayasambeni kancane kanti ingilosi kaSathane ngiyenze into kumuntu ezosiza umuntu. Ayasambeni kancane asibuke le ndaba because when ubalekela each and everything ezangakuwe kukhona isibusiso esibekwe uNkulunkulu ekulingweni kwakho. Ngoba lalela thina sabasezulwini uMusathane zakithi uqala yekusomandla athi akungithethele ngimukule. Lo ndoda Mphindlo Petro ngesikhathi sekuvuka ubuyena wasiza ukuthi uSomandla wayeseduze waseyakhala kuSomandla ngoba wabona ukuthi lento ingaphezulu kwamandla akhe. uPaul esehamba naye ufakwe ichiphu, le chiphu lethwe ngengilosi kaSathane kodwa le chiphu iyona ezomkhama down. Akwaba nayo ingane hyperactive, ingane hyperactive
ezithi ezinye ingane ehleli ziyafunda seyiqedile yona ilokhu ehlupha ezinye ingane kunamaphilisi anikezwayo ukuthi waphuze ekseni ukuze ibe normal to calm him down. Manje uPaul unezambulo agcwele amandla senzekile izinto kwafanele anikezwe iphilisi to calm him down ukuze understand ukuthi sekwenzekile. He must never go alone. Yazi ukuthi iyalimala lento yethu ilinyazo ukuthi sihambe ibuke le ndaba ephuma emkhunjini ukuthi vele uPetro wayese umpostoli ngeke ngisho ukuthi babephuze emkhunjini kodwa laba abanye ababesemkhunjini angibazi ukuthi babenzani. Waphuma wamaphezulu omkhumbi uthi uma kuwena Jesu isho ngezwi uyasuka emkhunjini la kuphephe khona uya la engakazi abona umuntu eyakhona ngendlela afuna ukuya ngayo kodwa uthi uma kuwena Jesu the very same person ngesikhathi uJesu esemsizile. Is it safe for him to say hayi mina nginamandla manje? Lalela ke uthi uPaul ngathandaza kathathu uNkulunkulu. Angezwe ukuthi uthandaze kangaka noma uke wathandaza yini ngoba indaba esizwayo nje ukuthi hayi usudlile usubuya khona asikwazi ukuthi uthandaze kangaka kodwa uPaul une record. Uyayibona ukuthi lento yize yayibenefit kuPaul kodwa uSaul yayimhlupha. Ngiyazwakala ukuthi ngithini ubani uSaul abo uNkulunkulu esehambe noShelembe wenza izinto ngike ngambona uNkulunkulu ngimbonile kule minyaka ngihamba naye enza izinto kuthiwe ngeke ngingene lapho ngifike ngingene ngegama leNkosi uJesu. I saw uNkulunkulu enzela abantu baseSwazini isimangalisa abangasazi bazama ukuvimba uShelembe becabanga ukuthi bavimba uShelembe athi uShelembe ulana nje akazile ekhweni lakhe uhamba newundlu iwundli lona elizokwenza umsebenzi walo bathi bayamvimba bahlulele bathi hayi asihambeke sesiyobona khona kumntana inkosi akulanga inkosi ke yaseSwazini engangizoya phambi kwayo. Hayi ngavuka nami ngaya khona umngami wayekho nabanye abazalwane babekho safika sasisibhekene ngafika ngabizwa nami ngabizwa seliyoshona ilanga ngahamba ngaya ngaphambili. Fortunately I was calm ngoba ngangiliphuzile iphilisi to calm me down ukuthi I'm not going there on my own kodwa wena othangize la. I've never thought, I've never ever ngicabange ngidecide noma ngifune ukuzala wena othangize la. Lalela ngitshela indaba engayibona ngamehlanga ngafike ngahlala phambi kwayo ngonyaka njengoba ngihleli kufanele ngizonxusela leli bandla eSwazini yasukuma ingonyama. I'm showing exactly what he did. How Baba Shelembe how ungibona okokuqala kangazi bayabuka iholi igcwele yahlala phansi yasukuma yahlala phansi yasukuma okwesithathu ithi Baba Shelembe asale sesizwa nje izwi lakho ubingelele lomphakathi. I'm telling you uSomali bathi uyathakatha lo muntu kade vele sambona ngishiyi umntana inkosi ukhakhazeliswa ukuthakatha kwalo muntu. Lalela i-element yokuphakama
iyahamba ivuke kumuntu ukuthi mina ngafika ngasukumisa inkosi. Ngingakusho nami ngayibhala incwadi eningi ngezinto uNkulunkulu azenzile, kodwa uthi uPaul ngabe kuyiva enyameni yami. Leliva lethwanga ingelosi kaSomandla, kodwa uSomandla kusikuthi uSathane ngesikhathi eyopela uNkulunkulu ukuthi inkosi ake sibone ukuthi uma simbeka ingasuki kuye lento akazukuphika na. Wathi uNkulunkulu, request granted, hamba. Wathuma ingilosi yakhe uSathane yayomnika zinto. Ingilosi kaSathane izonika uPaul ive enyameni yakhe, but leliva elizosiza yena ekhambeni noNkulunkulu, kodwa lilethwa isandla strong. Azi-ke namhlanje ukuthi Nkosi yami thiwani kubani. Abazalwane bayanqaphaza, abazalwane bayanqaphaza uma asibuka uJesu into eyenzeka. Lithi izwi lenkosi kwakumele adabule eSamaria.